samih početak avijacije u barem u Srbiji desilo se i postojanje kompanije Aeroflot 27. godine. Aeroflot je kasnije dobio drugi naziv, Jugoslovenski aerotransport, i nastavio je da živi kao takav i do danas. Kompanija je još doživjela nekoliko promena, ali nadamo se da će krenuti onako veća i radosnija u sledeću sezonu. Ono što bih htjela da kažem da čitav performans modni bazira na radu Suzane Ružić, koja je sveobuhvatnim radom analizirala uniforme jatovih stewardesa za Zenu. Prvi deo performansa odnosi se na rad dve kreatorke. To je gospođa Borica Pešić-Popesku, koja je u 86. godine napravila prvu uniformu, vidjet ćete naše koleginice će je poneti. Takođe, sledeća uniforma koja će zajedno sa njima ići je zajednički rad Ane Leković i Adelke Nikolić, koji danas rade u MOL-u. Isto bih tako volila da napomenem da je tok svetske avijacije ranije bio okrenut prema komercijalnim delovima saobraćaja, tako da su uniforme ranih godina 80-ih bile bogatije. Ništa, pozdravit ćemo sada u sledećem segmentu naše koleginice koje će poneti ove uniforme. Come
vrijeme